Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shuhkikinti gagjanami. Tayta Dioska tukikunata kishpichingapagmi. Paimana huyipakta huyah kashkata rikuchishka. Tito 2:11. Dios rimashkata kunan kankuna uyashpaka. Ama sinchi shungu kaychikchu. Hebreos 4:7. Achka gentikunami rikunata munankuna. Tuki kay mundo kay pachapi kawsajkuna. Jesucristo pagajiwiji evangelio takrishpa chaskichunkuna. Kay kashugaji yuyemikan. Y Dios mimunan. Tuki kay mundo kay pachapi kawsajkuna kishpirichun. Chinallatak kashkata riksichunkuna. Payka kashkatatak paymanta willashkatapish. Tukikuna yachashpa kishpirichunmi munan. 1 de Timoteo 2:4. Chashnakakpipish alliwiji evangelio karikuchinmi. Tukikuna tapaypa huyipi krichun y Dios convidakpipish. Hatunta huyashpalla kishpirinata kushanishkataka nimayjanta mana obliganchu chaskichun. Paymi perdontakun, chinallatik wiñi kawsaytakun, mayjanja Jesusta payta mandakpish kishpichikpish kachun chaskijkunata. Tayta Dioska kay pachapi kawsajkunataka yallitik huyashpami paypak shuklla churita kurka. Pipish payta krihka ama chingarichun, ashtawanpish wiñi kawsayta charichunmi payta kurka. San Juan 3:16. Jesuska wakin runakuna payta wañuchishanekpimi kayta nirka. Chashnakakpipish kawsayta charingapajka, manamari ñukapagman shamushun ningichikchu. San Juan 5:40. Chashnakakpipish achka testimonios kunami tiarka. Jesucristoka Mesías kishpichik kashkata, judío gentikuna shuyakushka. Chasnapish payka paynishkata mana rurachirkachu, chasnallatik kunan kay punllakunapish. Kay ashpamun shamurkami mashkankapaj, chinallatik kishpichinkapaj, chingarishka kunata. Ashtawan Jesuska ninmi, mana ungushka kajkunaka, mana pi hambikta mashkanchu, ungushkakunallami hambiktaka mashkan. Ñukaka, kashkata rurajkunataka mana kayak shamurkanichu. Ashtawanpish huchayuqkunatamari Diospagman kutirichun kayak shamurkani nirkami. San Lucas 5:31. Kishpirinaka wiñi kawsay kakushkami kan, mashnalla paykunapaj kikin kawsaypi huchawan ungushkakuna kaqta riqsirikkunapaj, chinallatik shuk kishpichikta ministijkunapaj. Kacharichishka kankapajka Jesustami mandakpish kishpichikpi shina kachun saskina kangi. Krinaka shukllatik purinata kallarinami, y Dios ñukanchikman kushanishkaman kutichinami. Payka shuyanmi kikinpak shunguta paskachun. Kay munduka Jesustaka mana chaskishpa, chinallatik chakatashpami katin, paypak huyayta mana chaskishpa yankanchishpa. Shinapish y Dioska mana fiñarishpami shuyan, chinallatik kayashpami katin, mashnalla Jesucristo manta, y Diospagman kuchuyasha nijkunata. Ñukata mana manchak runa wañuchunka, mana munanichu. Manda hatun Diostagmi kashnanini, payka millayta ruranata sakishpaka, maytatak mana kawsangari. Ezequiel 18:23. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.